Ja sam Milojko Pantić, a cilj ove emisije je otkrivanje istine o politici i sportu. Poštovni galaktičari, sam Bog, ma šta to značilo, zna do kada će da teče ta gorka reka naših dana sa kriminalcima, barabama i bitangama na vlasti u Srbiji. Do pre nešto više od 10 godina mogli smo samo da zamišljamo kako izgledaju i šta rade Sotone iz Svetog pisma ili ti Biblije. Sada ih vidimo i gledamo i u prethodnim i u novoformiranoj vladi Republike Srbije, koja je pretvorena u mafijašku monarhiju. Vladu je samoproglašeni mafijaški generalisimus formirao bezmalo pola godine posle decembarskih izbora u 2023. godini. Za to vreme dozvolili smo da Ana Brnabić, premijerka tehničke vlade, protivustavno dobije i funkciju predsjednice parlamenta. Novi premijer je istovremeno i novi dokaz neposredne veze vlasti i kriminala. Kao gradonačelnik Novog Sada direktno je sarađivao, pa čak i odlikovao nedavno uhapšenog kriminalca kodnog imena Snajper. Ovo je 6. vlada Srbije otkako su je 2012. godine zajahali politički zločinci i mafijaši iz navodnih političkih stranaka SNS i SPS. U svom ekspozeu novi premijer je istakao da je to vlada kontinuiteta. To je tačno kada je reč o saradnji sa kriminalcima. U isto vreme, međutim, to je i vlada nacionalne sramote i propasti Srbije. Kontinuitet, dakle, čini i premijer koji odlikuje kriminalca Snajpera i koji u svom tročasovnom govoru satkanom od čistih gluposti kaže i ovo. Moj prvi i jedini zahtev, naravno ministrima, je odanost otadžbini. Njoj odani moramo biti. Ona je naš san i vera. Neka živi u večnosti jedina naša otadžbina Srbija. Slava Bogu! To je dokaz koliko je besmrtni Duško Radović bio u pravu kada je govorio da kada lopovi i prevaranti dođu na vlast neće biti većih boraca za otadžbinu, pravo i pravdu. A kada tome dodamo imena ministara kojima je premijer podneo nebulozni zahtev, među kojima su i ruski obaveštajac Vulin, koji je služio vojni rok 15 dana, doktor zvani Smrt kao ponovni ministar zdravlja, bivšu kafe kuvaricu u radikalnoj stranci, zatim Milicu Zavetnicu, kojoj je prvo radno mesto u životu mesto ministarke za brigu o porodici, Marka Đurića, poznatog po klicanju Aco Srbine i ostalu bulumentu, onda je jasno da je to vlada definitivne nacionalne propasti. Zar ćete da dozvolite, predsjedniče Republike, članstvo takozvanog Kosova u UNESCO? Zar ćete da dozvolite članstvo takozvanog Kosova u Interpolu? Da prave liste za odstrel? Da prave liste za odstrel i da oni optužuju Srbe? Da se predaju svetinje njihovoj kulturnoj baštini? Ja vas sada pozivam i kažem vam, dajući reč danas ovdje i dajući zakletvu, ako ste spremni da odbacite svako slovo francusko-nemačkog ultimatuma, Milica Đurđević Stamenkovski se više neće baviti politikom. Od vas tražim da s tim ultimatumom ovo uradite. Evo ovo. Evo ovo. A ja ne moram više nikada da se bavim politikom. Ne treba mi nikakav politički poen. Gošća jutra je ministarka za brigu o porodici i demografiju Milica Đurđević Stamenkovski. Ministarka, dobro jutro. Hristos Vajstinu Vaskrse. Srpski politički faktori koji se u parlamentu bore protiv vlasti diktatora generalisimusa očigledno nisu svesni kakvo je epsko zlo zajahalo Srbiju, jer njegovu odluku
da Sotone proglasi ministrima, baš na međunarodni praznik rada, 1. maj, tumače svojstvom da saradnike drži u neizvesnosti do posljednjeg časa. Ne, gospodo političari, vi nikako da izađete iz sopstvene zone komfora i krenete u rušenje ovakve vlasti. Jer epsko zlo je mnogo dublje i po državu i narod razornije od tog vašeg poimanja. Sotone na vlasti sebe proglašavaju najvećim patriotama i borcima za srpstvo. A kako izgleda taj njihov mafijaški lažni patriotizam, najbolje se vidjelo na dan izbora vlade ispred zgrade Skupštine Srbije po njihovom odnosu prema osnovnom simbolu države, njenoj zastavi. Čitav prostor oko Skupštine izgledao je više nego žalosno. Građanski duh nekadašnjeg Beograda nikada ne bi dozvolio da se državne zastave pretvore u pocepane krpe bačene na trotoar. Nažalost, kao i celu Srbiju, i Beograd su okupirali šumski ljudi, vandali i lopovi. Zastava i grb su najveći simboli države za sve ljude ovoga sveta, osim za mafijaške Sotone na vlasti u Srbiji. Nisu, međutim, mafijaši ništa izmislili. Oni se samo služe iskustvom svojih prethodnika. Nas je, naime, svaka vlast od raspada bivše velike države začaurila u odbrambene bedeme srpstva i Srbije, bez nezavisnog Kosova, kome oni navodno neće dati nezavisnost do sudnjega dana. I ne dopušta nam da išta novo, njima nepoznato, poremeti naše jalove egzistencije. Tako smo mi, sapeti svakodnevnim poteškoćama, medijskim torturama i neprijatnostima, u toj čauri zvanoj Srbija postali slabi, sitničavi i plitki ljudi, nesposobni da uzmemo sudbinu države i društva u svoje ruke. Sve je to posljedica višedecenijskog uništavanja države od strane ratno-političke mafije samo radi očuvanja vlasti. Iza bezumnog ekspozea generalisimusovog premijera krije se namera da zaboravimo njihovo ratno ludilo radi pljačke i otimanja imovine bivše velike države. Njihovo temeljno razaranje grada Vukovara, 4-godišnja opsada i bombardovanje Sarajeva, genocid u Srebrenici, ubijanje i proterivanje Albanaca na Kosovu i sa Kosova. Na njihovo pravdanje da su i drugi činili zločine nad Srbima, odgovor je nepobitan. Hrvati, Bošnjaci i Albanci nisu napali ni jedan grad i nisu ubili ni jednog čoveka u Srbiji. Ratnom politikom naši satanisti uništili su veliku i malu državu Jugoslaviju, a sada evo već 12 godina razaraju i državu Srbiju. A kada se uništi država, posljedično nestaje i nacija. Čovečanstvo je od pamtiveka satkano od epskih prevara, laži i podela. Od podela na religije, hrišćansku, islamsku i budističku, do današnjih vernika i nevernika, patriota i izdajnika, globalista i suverenista. Iza svega, međutim, krije se nastojanje da se vlada od sela i grada, preko države i kontinenata do čitave planete. Srpski vlastodržci su u tim podelama, prevarama i lažima prvaci sveta. O tome sam govorio još pre 2 godine u Sportskoj galaksiji broj 984 pod naslovom Prevare su način vladanja u Srbiji. Čujte i pogledajte. Poštovani galaktičari, u jednom delu svog dnevnika Samoće iz 1988. godine, verovatno najbolji opisivač srpskog sistema vlasti, upravljanja narodom i propasti društva, književnik Vidosav Stevanović, u svojstvu direktora izdavačkog preduzeća Bigz,
seća se razgovora sa Dobricom Ćosićem na temu kako treba upravljati ljudima. Ne budi neoprezan, nemoj se boriti sa njima, kaže Ćosić. Prevari ih. Jedino se tako može upravljati narodom. Tim savjetom samozvanog oca nacije služio se sve vreme svoje vladavine i najveći politički zlikovac u istoriji Srbije, Slobodan Milošević. Bivši direktor Savezne javne ustanove Borba, Boban Spasojević, koji je kao i Stevanović jedno vreme bio i direktor u Bigzu, kao temeljni poznavalac Miloševićeve biografije još od školskih dana u Požarevcu, u svojoj neobjavljenoj knjizi o balkanskom kasapinu do detalja opisuje prevare uz pomoć kojih je na 8. sednici Centralnog komiteta SKS Sloba Sloboda zauzeo poziciju prvog čoveka Srbije. Primjera radi, pozove generala Ljubičića i posle razgovora o porodici kaže: Nikola, druže moj, čaršija priča o nekakvoj tvojoj nelegalnoj vikendici na Zlatiboru, ali ne beri brigu. Učutkat ćemo mi te priče, samo molim te da na predstojećoj sednici CK podržiš moj kurs spašavanja Kosova i učvršćivanja discipline u rukovodstvu partije. Naravno, Slobo, odgovara Ljubičić, jer disciplina je uslov svih uslova u armiji. Tim načinom je Milošević ispleo mrežu smene svom kumu i političkom ocu Ivanu Stamboliću i postao prvi srpski vožd posle Karađorđa. Od tada do njegovog pada 2000. godine sve bilo je prevara u Srbiji, tačno onako kako ga je učio Ćosić. Prevari ih u prevodu znači priča jedno, radi drugo, laži ponovo i nikad ne odustani od laži. Usadi narodu mržnju prema drugima, drži ga u strahu od neprijatelja, optereti ljudski svim i svačim, samo da ne razmišlja o sebi i svom životu. Na kraju, radi opstanka na vlasti, gurni narod i u rat. To se zove slobizam. U politici, kao i u fizici, svaka akcija ima i svoju reakciju. U srpskoj politici služba je pronašla reakciju u ratnom zločincu i profiteru Hulje čoveka Vojislavu, odnosno Vjekoslavu Šešelju. Najgore u srpskoj politici, međutim, dolazi tek posle slobizma i šešeljizma. Jer taj sistem je iznedrio najvećeg prevaranta i lažova u modernoj istoriji Srbije. To je čovek koji ništa ne zna, a u sve se razume. U stanju je da nam danas, recimo, satima priča kako je planeta u haosu, ali on se pobrinuo da Srbija ne bude gladna. Obezbedio je milione ribljih konzervi, brašna, pasulja i čega sve ne. Samo par dana kasnije objavio je naciji da je nestala pšenica iz robnih rezervi i kao da je viša sila u pitanju. Nema istrage, ne traži se krivac, idemo dalje do sledeće afere bez posledica. I tako već punih 10 godina. On i njegovi kriminalci na vlasti pod plaštom politike nastavljaju tamo gde je Sloba stao. Pustoše Srbiju i uništavaju društvo prevarama i lažima. Doživjeli smo je to u 21. veku da jedan čovek bespogovorno nameće svoju volju svim građanima, kao da smo pleme iz srednjeg veka, a on naš poglavica. A sve je počelo 2012. godine kada je fingirao borbu protiv korupcije nezakonitim hapšenjem Miroslava Miškovića, što danas Srbiju košta nekoliko desetina miliona evra. Kulminaciju smo doživjeli u izbornoj noći 2016. kada je njegova pretorijanska garda pod fantomkama, predvođena narkodilerima i ubicama Saletom Mutavim i Veljom Nevoljom, uz logističku podršku policije srušila čitav jedan gradski kvart u Beogradu Savamalu. Taj i takav kriminal vlasti prošao je bez posledica i to je Samodržcu bio pouzdani znak da može da radi šta hoće, jer te noći Srbija je ostala bez ikakve društvene kontrole vlasti.
Tako je zemljom zavladala prevara nad prevarama zvana Vučićizam. Izvuku telo Vlade Cvijana iz Dunava, inače njegovog najbližeg saradnika i protiv kandidata za mesto predsjednika stranke, on o tome ni posle 4 godine ne zna ništa, niti ga ko pita. Ubiju Olivera Ivanovića. On glavnog osumnjičenog, koga navodno ne poznaje, šalje na poligraf i objavljuje da nije kriv. Stanika Gligorijević gubi život na naplatnoj rampi. On uzima snimak i porodici kaže da je scena jeziva, a onda sudu šalje snimak bez ključna 2 minuta uz tvrdnju da to sa njim nema veze. Otac ministra sa njegovim prodavcima oružja opljačka fabriku Krušik u Valjevu. On tvrdi da to nije istina. Policija otkrije Jovanjicu, najveću farmu marihuane u Evropi na kojoj su se slikali i njegov ministar i brat. On to proglašava napadom na njegovu porodicu. U jeku protesta protiv Rio Tinta odlazi u Gornju Nedeljicu da čuje seljake i kad mu oni kažu da su protiv iskopavanja litijuma, on naređuje da opština Loznica poništi već usvojeni plan otvaranja rudnika. A danas, posle izbora, izjavljuje da će Rio Tinto od Loznice napraviti Chicago. Prodaja tajnim ugovorima gradova i rudnika Bor i Majdanpek, kao i 100 hektara banatskih oranica Kinezima, nije kriminal nego vele izdaja zemlje. Konačno, neoboriv dokaz pogubnosti njegove vlasti po društvo i državu jeste zvaničan podatak da je Srbija iz budžeta za 10 godina isplatila $1 milijardu za kazne i penale. Sve je dakle u biografiji samodržca laž i prevara, a najveća je to da je on političar. Nikad niko nije video njegov politički program. A lažna obećanja i prevare nisu politika, već kriminal. Možemo mi još neko vreme živjeti u njegovoj kulturi laži, ali ni on ni mi ne možemo pobeći od stvarnosti. A stvarnost je jeziva jer smo kao društvo pod plaštom politike potonuli u moru laži, prevara, ubistava, kriminala i svakodnevnih afera. Samodržac, međutim, nije mogao to more sam da napravi, makar bio i veći iluzionista i manipulator od Davida Copperfielda. Jednog dana će sve to osvetliti reflektori specijalnog suda za organizovani kriminal. Nažalost, mnogima to neće biti nikakva uteka, jer što narod kaže, život je samo jedan, a do tada ko živ, ko mrtav. Pogledajmo reklame. Bioptron je jedinstven uređaj, patentiran po švajcarskoj tehnologiji sa dokazanom delotvornošću u prevenciji i lečenju mnogih medicinskih stanja. Sportske povrede, rane, opekotine, bolovi u leđima, mišićima, zglobovima, glavobolje, migrene, ekcem, akne, rozacea, ojedi i druge kožne bolesti, dekubitis, alergije, sinuzitis, respiratorne infekcije, čak i sezonska depresija. Mastermind i Sportska galaksija. Knjiga Nebo se otvorilo je i autentično svedočenje o Don Kihotovskom pokušaju Filipa Ceptera, najznamenitijeg Srbina današnjice u svetu biznisa, da svojim novcem promeni delegatski sistem i samoupravnih dana u Srpskom olimpijskom komitetu. Oterali su ga, međutim, kao pijanog gosta iz kafane. Čovek koji je tada bio u predsjedništvu, a danas je potpredsjednik Olimpijskog komiteta Srbije, kao da je vlasnik naše krovne sportske kuće, rekao je Cepteru: nismo mi tebe doveli da ti nas smenjuješ, nego da nam daš pare. Ono što su drugi prećutali o sportu, novinarstvu, politici, Milojko Pantić je opisao u svojoj knjizi o kojoj Srbija već priča. Jedva čekamo da nam javite svoje utiske o knjizi, posle koje ništa više nije i neće biti isto.
Ja sam Milojko Pantić, a cilj ove emisije je otkrivanje istine o politici i sportu.